कोसी प्रजा की स्टेट की फ्यूचर जेनरेशन प्रेजेंट जेनरेशन की तेंगनब लानी कनागुंबा निंब कायरब डेस्परेट पॉलिटिशियन नत्रगा सोशल वर्कर कर ngang वा ताबीगनु started from the Jiriba, but it will continue all over the state, not only the key areas. Ngasi shu yam nungai daba thokdo ama thokpa ai badare koi sumna thabuk sujaraga gi lema khongi army camp manungda thabuk sujaraga hingjaba isam sambanu pasani 65 muk surba amma magi laisam kamal babu ina kuloitang dagi sai pungani hawa ma telephone fangnarami aduga ani di matungda di my telephone fangedaba aduga pre state force the paramilitary forces army में sang na pai forces army में sang na pai ai tres amno kan honari ko shamai da zero FIR ma local le adu baloina na ma gi family sing su aina ta ba family sing su ji written complaint moina chingna ba tawri mo to du ma tungina written complaint ke kra pi bu se pau fangen do ko yam kanna phangna ba honari haida na madu mai me am da han ba tham je ya gani shubuda nan moi phamma ga ware khara laugi bani adu gi ware sing du gi matang da ko mayam da communication gap de jana ba khara sen tok chaning ba gi Kanosi press message ko jabani meeting bu de ko ne logi bu sihan bada ki hana ki cabinet ki logi bu ko ware to endorse to we have ne cabinet logi bu di mihal me ku condemn to ba adagi mathang lai thare anu gani su bada ko no na impose to ki ba armed forces special power ki police station taru ku do lok view haidana ko adu mata ki bani adu gamadana adugumba Jiribam with Hudokta Yamna Nuaitaba Dugumba terrorism with Hudok the Senaba Singi Matata mass combing operations at Haraga Hariba Kalpushin to Han Nabalana Biu Hide and High Gibani Aduga Matanga Koi Adugumba Hudok to the Senagraba January Basin, Loinana Nupi Mamai Taraga Hakiba do Yauna, Hibation casing Chibu and I have seen a view and I and a packet view at Tobani, Aduga Loinana Matanga Nequina, do this January Bakangu do Madu terrorist organization in Haidana, declare to you Haidana, a Vinamatam Haraga Figi. 7 days. Adubu ngasi music latest evening da ikoi mayam da thamjani mani premium da ikoi na thamjani ngi si ikoi lady situations da koi press da media da yamna thoga ikoi na kari tawrigi si loina khangan ba mayam na di pambiram bani adubu lady ba complexity situation की complexity gravity aduga masigi yam aruba poche laibana maram organa koi prajada matam gi oina koina yam toina koi interact over khangan ba ngamde maramdi khangan ba yada ba nungai da ba pot laibadagi natran pansul ba thogok chena mayam na khambiram muli ai koina hek comment sina kainom tawni na he lok horba Kainom Tauri in Helapro, the Madu sabotage, the only mean a machine Yamarang to Panina. I call you Masiaringi. Made arguments in Noxing show. Unaba, see a yam rarely, Unabani, Madu mind Tobigano, Madam de was it Tonga River Togomayam, Simayam, and Kambire, Land Carnary, Tonga in Harakanda, Mapam do the
वीडियो थारगा लाइव थारगा तौबगी मोंग चनबी अदुम एविडेंस मसा मसाना दुम पिनरगा तौबदोंना यामना मोंग तादबगी मोंग सु लेनरिबनी हमना हाइबा मयाम से कोई कितंग सिगी इशू जी कयामना कॉम्प्लेक्स होइगे से मसी इंटरनेशनल की नेशनल की लीडर पुनमना खंगगा लोइना हाइरकरे होम मिनिस्ट्री ना हाइरकरे एनआईए ना हाइरकरे अदगी इवन भारतीय जनता पार्टी की चावरब पॉलिटिकल पार्टी सिगी प्रेसिडेंट इब चिठी द यौरखरबनी आउटसाइड फोर्स की आउटसाइड की मैनिपुलेशन नसी एनआईए नगा थोलै दु बिरंगनी जस्ट नॉर्थ ईस्ट अमोहन डार्क स्टेज अमना पोरकना बिनौता मपान की लेबा की कॉन्स्पिरेसी याउन तौबनी गायना हुमै कुमै बिसिंग इरै बिसिंग अन एनआईए गुम्बे एजेंसी न तो कुछ प्रेम सेटिस्फाइड लगुम थोई अन अदुगुम्बगी कॉम्प्लेक्सिटी लेबना प्रजादा कोई मतम मतम की कुतक कुतक पाव हाइगदब जे कोइना हाइदबनी अदुना अदु ngasiदी एकोगी प्रजाना खंगनिंग पोट खरा लेबा उबदगी मिच तौजबनी नाहन बदे कोई हेक नाहन की थोखरब थौदोक ता ड्रामा थोइदा थोखिबा याम थोनिंगदब थौदोक अदुगा अदुगी ममांगदा दसु थोखिबा थौदोक अमा लई रेप किदा हाइरिबा थौदोक सिंगबु मरि लेना कोई खुदक्तगी नोंगानबगा कोई सीआरपीएफ कंपनी अनि थाजले अदगी हुजिक्ति कोनो मंगा अमगा थाजलगा आदा पूरा युम युम चंगदना जगह जगह चिंग तौदना कोई ऑपरेशन कन्न तौरे कन्न होरे ngaraang sumadugi local paper media singdo social media singdo birongani ada sim even grenade pullaga leiramba uma khongda karida mi operation la ko yai gain tawna aduna bai huji phawgi wena mi phami pun tawbadi leitri adu identify di ayam tawe adu madu head culprit sing of hadi bawba group tawbri bawba akoi operation chathagani haibasima Manipur Miyamda aduga mari leinawisingda akoi thajaba bijari aduga anisubada koina haiba casing si NIA na lokhat pinaba na haib podong si koi official press release official koina NIA ki tholak kare official oina haiba keno si koi ngasi tarik kuntaru sida tholak pane aduna NIA na haiba jiriwangi mi taru pikiba ngang macha yauna nupi sing hat kiba am terrorism gi thugok to am anti terror agency na re-register to we haide NIA gi moigi pire yuse su moigi nuhai taba moina thugok tu yam terror gi mo terrorist gi mo to bune ha bisi moigi idea sida moigi press release the palli ana haide casing si NIA na locally si na sagi brober kada moi ani mai chaga first instance the shiba rocket launcher capsule laga subject to report ni hujima confirm na chai adu capsule laga mai cha ko si diba ni du ne join hoina aduga moi taru taugiba yam tamchina nangang masa nupi sindu ko laga tawgi ba gi dubane adu gi duma punna FIR laure SFR da FIR ani adu ga amana nupi ma nupi ma mai thar ga tawgi gi bisu moi lawe haidana madu gi potumaga leida duna je khuna ana moi na lokuni si da attack toraga matung da moi tarama thoi सब media da tara ni hai du unofficial da moi tara mari ni hai tara manga ni hai confirm to bungam dia du sport dead body phanba moi tara gi waina adu gi case tu maga NIA na local le hai da ma du gi pot mai ngasi huji official city Delhi gi lakhre aduna sigi pau se Manipur gi miyam na dam no ai tan thoki bo thok do wei bana akoi taning nga leibo khangning nga leibo sindugi do ngasigi media sa phungok jabni aduga khara amana mi identify tawr kanda fana na ba tanar kanda madugi even moi gi procedure
wanted lopthoki bayawre madubu question of madugi secrecy maintain to confidential maintain to we matu ina madugi kamai lopthoki bono kamoi maming kana no have at the moment I cannot expose it maram ni high possible confidential madubu identify thodo crime to see na ba sing identify to ba na hore ebisimadi ai mayam da manipuri mayam da press ke sinau si kuthang da ai appeal to jari mayam da inform khangan jari aduna aroi badai na hajini si ai koi sarkar lepte fringe area sing da vulnerable area sing da kam toin attack to ba no mai kam na ba thong na ba jaga sing khuji Central Reserve Police Force ki tongan force na ayam jaga sing occupy to re Border Security Force ki am sipai sing to re Manipuri miyam na chinna ba pam ba sipai sing poraga neutral way ne lo ba Manipuri miyam na tom thambiu ni hai ba force do ji poraga na ji another 50 company am sulai on high mission si ai khoina nuai taba balance to wine misang changine jang dene kaina ha chungne bole jaga sing ayam basing loina haiba Central Reserve Police aduga BSF na ayam bafam sing sinba hore aduga chungne ba jaga sing jo soidna sillaga neutral report ama thamakanda Manipur da police lang na central government home ministry ga day to day yam kan honari masigi laiba pusalaiba khilliba thamiba tawriba mayam se masi government kari tawri elo koi thabok na ulakune ana si vulnerable area hanagi yam toina irang thomba mafam sing ayam fara bani masida ina mayam da se amtang ga hainingi koi kitang section na thangari ba lansi arai ba yam chamba lana taba ayam sambalan nataba outside forcing yawa aduga yamna calculative oiba plan ama tawrokana tawna ba por oibanina tawroka por oibanina khoi mission praja sing khitang wabadi ware khoi khangi awaba tariba leiriba relief ta kari leiru se khoi maximum khoi kanna matin pamdana khotana hona jari ana yaring gai di police na haiba aduga mayam na haiba jaga sing du yam secure oina lega sathok bi daba matam khardang kitang khang gi si haidana ai sumaina thamning aduna aina mayam da apil tong du si hari ba si koina mari demand tong bi manu da at least ani yam maru oi ba haiba da culprit du phana na ba operation mass operation to na thaba ma hore adugi makhata ba hek marale bisin du phadi ba sa thagi gini ha bisin ma ya roi le second adugu ma yam heinous crime da sen na bisin du madoi koina yam na integrity labor yam na committed labor adugu ba agency ma da lokhat piu case lokhat piu na ha du si NIA na lokhat le haidana haiba case of mari mo loina lokhat le na lai adugu mo gi official press release thole press number pire adugu ko only formality transfer to the official gi wani but mo investigation already hore identified hore me identified over hore hairamina kain mani puri prajam yam da demand ani ahum du khudak to loina phangmu mo hojiki terrorist ne lathokpi hariba se NIA na thigal matung da quiz organizations involved haiba do identify to kanda lathokada bani hoji investigation gi stage ni na madugi lathokpogi stage ma di matam khitan changani aduna hariba mari du gi manung da ahum ma tawra bani na khoi tangna gini armed forces special force hamjan bi dai bachi so khoi lathokpi yo khoi tangna bole tri tak su tangna makhata na su tangna gi gini aduna ani ahum si phajana tawra bani na thabo ina ulla bani na koi Manipur praja singna aduga marwaina koi kokumigi si naukshin su tawrei report mayam do khara gaisu tawba horamena koi agitation ma kari bu sima khata na sathabidana ba school college office apung khana phajana hangal laga
vulnerable area yeknabasing attack torba jaga khar dukak confine torga ngananaba security force kai gain honaraga atai di normal loina hanagi dumaina lehananaba ai praja singda aduga civil society organization singda aduga harisi khudimagi all manipur le punam tai masima appeal thukjari karana yaragadi sigi step se tawra bani na kharwe handok pir kanda koi demand tawmina se dum jointly armed forces special power to lawtho hai bu demand tawmina se koi government so dum tawni public so dum tawse adugo demand taw buduna maram moir kanda general public da khara ani umum so demand ma pir abnina adudi general public disrupt tawroi da school college da business da market industry da amada tawroi da mong da tawmina si support ko support tawi hai adamai thamjage